मंगोलिया दूतावास द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, हमारी प्राचीन परंपराएं हमें अतिथि देवो भव की भावना से अतिथियों का सम्मान करना सिखाती है, जिसका अर्थ है कि अतिथि भगवान के समान होते हैं और हम उनके बीच उपस्थित होकर स्वयं को अत्यंत सम्मानित महसूस करते हैं। उन्होंने भारत मंगोलिया संबंधों को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से मजबूत बताते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग और सद्भाव को और बढ़ाने की बात कही। Ертөнцийн ноён ухнааны хөрөлсөг танд болон Монголын ан нөхөддөө танай ард түмний соёлын үнэт төвийг төлөвлөж буй үндэсний урлагийн их театрын тоглолтод тавтаа морилгохыг хүсье. Our ancient traditions teach us to honor our guests with the spirit of Atithi Devo Bhava, which means guest is like God, and we are most honored by your presence amongst us. Манай эртний сургаалд Atithi Devo Bhava буюу зочин бол бурхан мэт хэмээн дээдлэн хүндэтгэх учиртай гэж сургадаг бөгөөд та бүхэн хүрэлцэн ирсэн бидний хувьд гүн хүндэтгэл юм а. Excellency, India and Mongolia share a relationship that transcends geography. Rooted in history, our friendship is built on the shared spiritual and cultural foundations that go back to 2 millennia. Buddhism, which has been the cornerstone of both the cultures, is a powerful thread that continues to bind us together. Our relationship is shaped by the eternal teachings of Lord Buddha, which continue to guide both our nations in compassion, wisdom, and in peace. This ancient connection forms bedrock of the modern Indian-Mongolian partnership. Энэтхэг Монгол хоёр орны харилцаа газар зүйн хэл хязгаарыг давж нэгдмэл оюун санаа, соёлын үнэт уламжлалт тулгуурлан 2000 гаруй жилийн түүхтэй найрамдал харилцаа юм а. Буддын шашин нь манай хоёр орны соёлын гол тулгуур бөгөөд биднийг өнөө хүртэл холбоо нэгтгэж байна. Бурхан багшийн инрэл нэгүүлсэл, мэрэгэн ухаан, инх тайвны төлөөх мөнхийн сургаал бидний харилцааг үргэлжлүүлэн чиглүүлж энэхүү үн эртний холбоо нь энэтхэг Монголын өнөө үеийн түншлэлийн бат бөх суурь болсоор байна.